Srangshala Rajakhor Agolini Circuit House of Black Day Shal Palai Jaka Manjaka TSF Town Committee ni Asok Phang Moniste Bormate TSF ni te kubun adong rok. CAT Pro implement khai manggelang. CAT Pro implement khai manggelang. Hai kejabat coli nai. Hai kejabat coli kha. Shalok Koktuma Tunai Rokni Biskango Koksharani Tangai Monish de Burma Shaka 2019 Pisini 11 Salmariwa Hakotor Hapang CAA Bill Pashklaya in Harmony Azorawa CAA no Kebengai Dormogatring Mani TSF Piaba Mungshabok Shaktarmung Harzaglia April Simino 11 December Salmariwa Black Day Hine Palazaka Hastio Abu Haikun Strang Shalo Rikosom Kanite Bokrogo Rikosom Kawai Kadumani Punulaika TSF ni Adong Rock Jeng Saimano Tinin Hai Shalo 2019 Indian government Rajya Sabha Kaisa CAB Mungti Kaisa bill borak tui pas Kalemani Omo Tile Kaisa bill ya Omo Kaisa Marok to Kaisa virus hai poison Jada Chini Tiprahani Lukurogno the entire notice ni borok no demolish khainani number songka kom rinani omti hai kaisa virus borok Tiprahawo implement khaina thangka implement khaisi paika India bor kaisa bill tumani Indian government jing obono seza winyo 2019 sime tabusu jaru jing demand khai dong je CA no Tipra implement ta khaidi CA no repeal khaina bagi jing demand khai dongmani fiaba belai ka khamo o CA ni movement khaina thangino jin Tiprahawo jin Tipra sarok TSF ni platform jeng movement kaya silai guli pono jeng kongzaka, kui pono jeng yorka, CA no jeng kasuna tangai. Fiaba Indian government takbo, jini korang no tangai aku Indian government takbo siring. Jadi sih Indian government jini CA ni movement borok jadi CA no repeal kaya angkai, CA no kisah angkai jeng TSF borok jeng nesu baik kedalai jeng tiap counter movement kaya jeng ready tong. Apa sih cara kaya no ini? Ini to jeng black day entire notice no kaya jeng observing kaya jeng nesu baik ringjak enggak jeng seraptara black day kaya pura jini black day no jeng orang mutak nai. CA waisa parliament implementing thangzak passing thangzak abon tese borok reveal bhaji khainai. Jadi reveal khaina hangka je lamati borok of bill no pass khalaiga. Al lamati no borok tese house majority vote by borok of bill no tese reveal khaina ni abo bong yago a power tongo. Jehetu jeng saimano CA simia Tipra tubangma bill jeng TSF ro korang tihawe asla hai bill long jeng TSF ro korang tihawe asla hai long jeng withdraw kharika Tiprani to omo hai CA no jeng khaklayo Tiprahani lukrok jeng hansa to hangkai jeng TSF ni platform tino TSF ni tujulma boina jeng Tiprahani CA no jeng repeal kharibana nang jeng khaklayo Tipra to CA implement edisi area sing yanchau general area tongnai Dabsu jara CA ni bising tei busuk borona citizenship rujaka ba buskango busukno rujaknai aborno kono totho dona haka exact data basi yaw kriko korok busun rujaka fiaba kaisa kokaja kasao CA additional implement anglak thik asa bachin TSF ni movement khaina jeng at least additional jeng banjiri tui mangka kintu kokanga haisi addition ki Tiprani baire diba addition bo Tiprani bisingono na addition ni kono arita bu khajak addition ni arita aksu dordi khajak ya hangkai Indian government tai Tipra government bahike borok guarantee saiman je edisi kono buini bosoni borona CA rijagla khnai omo belak post kotot neti ngomono sanai jehetu edisi Tiprani bisingo khobdali dongba jeng saimano edisi klai angna fiaba jeng edisi bo Tiprani bisingo tongo jeng amono jeng secure feel kaya aba bagi jeng CA no Tiprani dipil khainan jeng kisanani jeng reject klai omo hai ek rona jeng bosimaya ari kokau se dabsu jara CA ni bising tei 2014 nimite implement nai blaboto busuk borokno citizenship rujaka tai busuk rujana thangni dong abo no dango data collection thaika chin thani omo accurate jeta jeng maya ko oni mano chini process toli dong jeng ajer khlai dong buskang khalo ni full data jeng phainai afro jeng press meet ni pas bising tin jin Tipra khani lukorongno jeng saklainai Tipra ho khorok busna CA rijaka chini omoni process toli dong jeng RTI khai dong ambai TSF long live TSF long live TSF ni hoji le Raja Khora Agol Simi Salchang ni Kokthum Chini Khora